Ngicela siye encwadini yaLuka sahluko 2 siqale kufunza kuverse 1. Kulawo malanga Caesari Augustus wamemetela kubo bonke bamfu bembuso ukuthi akubhaliswe lubalo. Lolubalo lwekucala lwendiwa ngesikhathi Quirinius angulusiba lukhulu waseSyria. Wonke umumfu wahamba wayawubhalisa edolobheni lakubo. NaJosefa wesuka eNazaretha yaseGalile waya eBethlehem yaseJudiya edolobheni laDavide ngobe abeyindwalelwane yaDavide. Waya kuyawubhalisa yena naMaria labethembise kumshada. Maria abetetfele. Kwathi baseBethlehema sasesiyefika sikhathi saMaria sekubeleka. Yes. Watubula ngemvodzana, wayigocota ngetindvangu, wayilalisa emkhombeni wekudlela tinkhomo, ngobe phela kwakungenandzawo yekuhlala endlini yetihambi. Bekunebelusi kulelo live labebaluse imihlambi yetimvu ebusuku ethafeni. Ingelosi yenkosi yabonakala kubo nebukhatikati benkosi babakhanyisela baze besaba kakhulu. Kodwa ingelosi yathi kubo, ningesabi, ngobe nginilethele indzaba lemnanzi yekuphokota lokutawuba kwebamfu bonke. Ngobe lamuhla nidalelwe emtini waDavide umsindisi longuKristu inkosi. Lokhu kutawuba sibonakaliso kini. Niyawukhanza umfana agocotwe ngetindvangu alele emkhombeni wekudlela tinkhomo. Masinyane kwabonakala lengilosi inesicumbi lesikhulu setingilosi tasezulwini sihlabelela sithumisa uNkulunkulu sithi, akube bukhosi kuNkulunkulu kulelisetulu kakhulu nekuthula emhlabeni kubamfu labatfokotelwa nguye. Amen. Amen. Bese kuba seGalatia sahluko 4 verse number 4. Galatia 4 verse 4. Kodwa kwathi isikhathi sesifike ngalokuphelele uNkulunkulu wathumela imvodzana yakhe leyatalwa ngumfati yakhula ingephasi kwemthetho. Thank you. Buti hlabelelo seunga lalela ngisafunza tihlabelelo 31 verse 15. Emalanga ekuphila kwami asesandleni sakho. Ngephule esandleni setitha tami nakubo laba ngidingelako. Emalanga ekuphila kwami asesandleni sakho. Thank you. Malibonge ligama lenkosi. Amen. Emalanga ekuphila asesandleni sakho. NgesiNgisi lithi, my times are in your hands. My times are in your hands. Sihloko lengicela ukukhuluma ngaso lamuhla kumbe nasevikini lelitako lesithi Christmas time, God's time. I-debate ngekuthi Jesu watalwa nini ngicabanga ukuthi sesayenda kakhulu kumbe saze salahlekelwa ngomlayeto lekumele ube ngomlayeto wethu ngalendzaba yekutalwa kwaJesu. Mangabe ufuna wanze lo mlayeto ungahle nje umtshela nalomunye uthi uyatini ukuthi Jesu watalwa ngaAugust. Lophikako nje ukuthi Jesu watalwa. Uthi Jesu watalwa ngaAugust. Bese uthi ke yena hayi unemanga Jesu akatalwanga. Uthi bengifuna lokho nje bengifuna ukuthi Jesu watalwa noma akatalwanga. But kuyathi ukuthi watalwa. Ngeke uphika lo ukuthi uphike kusho ukuthi uyati siwatalwa. Butalwa kwaJesu angeke we can debate and deny, kepha tithelo tabo angeke siphike. Buthi Jesu watalwa, thine
ngekukholwa ngekuthethelelwa kwetono silizibiti lekuthi lo Jesu vele watala. Labanye batawuthi wambona yini, lokuthi angimbonanga akusiko lokungaphikisa ukuthi Jesu watala. Lesikhathi sakhisimusi sikhathi la kwaphelela sikhathi saNkulunkulu. Sikhathi sakhisimusi is God's fullness of time. God's fullness of time. La emhlabeni bekukunengi kuphithitela bekhona emaGreki beka lungise lulwimi ngekufundzisa abantu labanengi bebasiva siGreek nencenye liTestamente lelisha labhalwa ngalolo lulwimi netinshumayelo bekushunyayelwa kukhulunywa ngelulwimi. Jesu makafika emhlabeni ukhanza emaRoma, ngiwo lasembusweni, ngiwo laphethe ematomu. Jesu yafika uyatalwa. EmaRoma alungise imigwaqo, emaRoma alungise nanakulesikuvako la kuLukas 2 tindzaba temithelo, tindzaba tekubalwa kwebantu. Makafika Jesu ufika kanti kumele ataleke ngalendlela. Bekuyawumangalisa kube tinto betihamba kahle ukuthi asuke Maria ahambe aye esibayeni sekuphele 9 months. Bekuyawumangalisa Maria bambone aya esibayeni kuthiwe athi hawu sengikuma labor pains ngiva ukuthi akusale ngibeleka, but bambone aya esibayeni. Bekuyawumangalisa siwendana. Kepha kwafuneka ukuthi kube nesimo lesitamfucela la bekumele atalelwe khona. Akusiko konke lokwenteka empilweni yakho lobungdodi. Lomunye dodi uNkulunkulu ufihle iprogram yakhe kubo ukuthi kutawukwendeka out of lokhu lebe ungeke ukuplanele nekukuplanela. Lebe ungeke ukuplanela. So Josepha na Maria abazange bahlala phansi bathi lo muntu lesitamtalele sibayeni. Asivumelane ukuthi nje makufika ama labor pains uye sibayeni uyeva dali wami. Bebatawuthi abaphili kahle. Kepha uhlelo lwaNkulunkulu lohlelo lwaNkulunkulu lwenta tonke tinto tisebendelane ukuthi litawuphumelela uhlelo lwaNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi. Kube bengingumvangeli ngabe ngithi say after me. Lohlelo lwaNkulunkulu lutawuphumelela no matter what. Noma ungafakwa esibayeni, noma bangakufaka emgodzini wemabhubesi, lohlelo lwaNkulunkulu lutawuphumelela. Ngacishe ngahlabela ngathi yimali isibi. Sengibona lamasotsha lamachawe ezulu yamatsha manje. Avuke ebusotsha basezulwini ukuthi uyathi kuthini nginesibinzi noma ngingafakwa kumgodi wemabhubesi noma ngingafakwa emlilweni lovutha kangakanani, kepha ngimasibinzi ngilichawe ngilibutho laKristu. Ngiyathi ukuthi la ngifakwa khona ngula sandla semdali sitangithola khona. Ngoba uma ngabe ungakafakwa lapha kule migodi kutawuba ngazuthi uyakhona kwenta tinto. Kukhona la kumele ufakwe khona nawe uthule ukuthi angadi ukuthi ngidawukwenda njani. Kepha sandla saNkulunkulu. When you get tired, he knows how to raise you up. He knows how to restore. He knows how to revive you. Lesikhathi ke atalwa Jesu kwabade indzawo lekahle. Kepha naku lengifisa sikunake ukuthi la sifunza khona bekungakaze kube nekhwaya lebuye ezulwini emhlabeni.
bekungakaze kube nekhwaya lebuya ezulwini emhlabeni. Kepha masifunza la kuLuka sahluko 2 verse 13 uthi masinyane kwabonakala lengilosi inesicumbi lesikhulu setingelosi tasezulwini sihlabelela sidumisa uNkulunkulu. Lusuku lwekutalwa kwaJesu kwalandwa ikhwaya yasezulwini, kusho ukuthi le khwaya beyisolo ipractice from eternity, ipracticela lusuku lolukhulu lwekutalwa kwemsindisi. Ngiko ke ngithi lizulu line value, labeka ivelu lenkulu lenda kutalwa kwaJesu kwaba lilanga lelikhulu nalelimcoka kakhulu. Ngange kuthi ikhwaya yasezulwini ake sengicabange kanjalo, kwathingeka ukuthi ihlephuke ekhathi, lenye ithi dumise ezulwini uNkulunkulu, lenye ithi emhlabeni itomdumisela emhlabeni, kepha idumisa nje ngenxa yokuthi kunesipho uNkulunkulu lasipha umhlaba. Kunesipho uNkulunkulu lasipha umhlaba. Mangikhuluma ke ngekushintsha kwevelu kuthi akusesilula nje ukuthi nami ngingahambe ngitisho ngichawulana nawe, hawu ungibani, ngingu Richard mfana wakaDlamini baba wami ngijobe ngitalwa kaNamgaba. Lokulula, hawu ungibani, ngingipastor apha. Kwangazuthi lokuthi ngitalwa ngibani, ngitalwa kuphi akusesimcoka. Lokumcoka sekuthi ngendani, lokumcoka sekuthi ngihamba ngani, lokumcoka ukuthi ngihlala endlini lefulelwe ngani, lokumcoka ngathi ukuthi ngihlala kuphi, ngihlala nangu noma nangu. Sewungathi ucethelele. So mangihlala enangu and then emehlo ayaphakaphakama, kepha mangihlala enangu emehlo abheka phansi. Kuthi hokani usuka khona la emacwacwasini. Kepha mangabe ngiqhamuka lapha uqale ungibuke etulu phansi, ngisho ngifake emancapsi uqale ungibuke ngalenye indlela. Kepha lizulu lavela wisha the coming of the sun. Wathi matalwa angakagcoki lutho, angahlali indzawo, kwathiwa akubuye ikhwaya yasezulwini. Let us celebrate the birth of a son, a gift given to this world. Mangabe lizulu la celebrate akutalwa kwaJesu, ngiyakholwa ukuthi part of our joy in the journey kulolu hambo lwempilo kusekunakeni bumcoka bekuthi Jesu wefika kulomhlaba. Jesu wefika kulomhlaba. Nathi tingelosi tiyahlabelela. Into lengicela to narrow down my focus kulo Mahubo 31 verse 15 uthi our times are in your hands. Emalanga ekuphila kwami asesandleni sakho. Kuzenzo 1 ungafunza verse 6 na 7. Yes, asimfunzi. Izenzo sahluko 1 verse number 6 na verse 7. Bathi nasebahlangene ndawonye bapostoli naJesu, bambuta bathi, Nkosi, sengiso yini lesikhathi lotawubuyisela ngaso umbuso kuma-Israyeli? Yena waphendula wathi kubo, tikhathi nemathuba kuhlelwa ngemandla ababi. Amen. Akusiko kwenu kwati ukuthi kuyakwendeka nini. Tikhathi nemathuba kuhlelwa ngemandla ababi. Kusho ukuthi mangabe ufuna kwati ukuthi tikhathi tetinto titawukwendeka nini, utifakela i-stress ngoba yinto longeke uzuyati. Yona ingqondo yethu nemicabango iyafisa kwati ukuthi hawu engabe
kufanele uma ungasebenzi nje engabe umsebenzi into awuthola nini lithini live lenkosi tikhathi nemathuba kuhlelwa ngibaba uNkulunkulu uhlela tinto bese ubhaca ngale atende letinto ngemuntu kepha kuhlela yena nalamathuba ekuthi letinto tingenteka emiswa nguNkulunkulu letikhathi tekuthi letinto leti utawuba kuphi nini kuze kuthi lelihlelo lwakhe uNkulunkulu luphumelele kuseplaneni laNkulunkulu kuselihlelweni laNkulunkulu ngike nganitshela ukuthi ngike ngabe ne-appetite ngikhanuka bhatata ngikhumbule bhatata ngalenye indlela ngahamba ngathi mangihamba bengicrossa ngambona ngathi ngiyabuya kuwe bhatata ngala kaho emathambo ngathi ngiyabuya kuwe kani ngeke ngisakhona kuya sengiyabuya futhi selishonile ilanga bese ngibuya ngale sho ukuthi bhatata wami angisamtholi sengibitwa ngilomunye uthi asibe nemhlangano basiba nemhlangano naye kanti baphekile lemsebentini wakhe guess what kuphekwe bhatata kunemasi fish leya kaSalmon konke lokho ngilokho lokuselayini lami tikhathi nemathuba kuhlelwa uNkulunkulu wena ungacabanga ungeva ngazuthi hawo vele lelithuba selingilahlekele lokho bengithi ngidakuthola namuhla Nkosi yami angeke uNkulunkulu uhlela tinto bese ubhaca kumuntu bese uyatiphumelelisa ubhaca komuntu uNkulunkulu nami ngaya nje lapha etafuleni la ngiphekelwe uNkulunkulu phela la ngoba nguwena lo wangifaka nale appetite yabhatata so ngabona ukuthi uNkulunkulu ayi utenda kahle tinto niyambona bazalwane utenda kahle tinto tikhathi tami tisesandleni saNkulunkulu Christmas time is God's time mangabe kuthi taNkulunkulu busho ukuthi nawe ungagaza ukuthi kusho ukuthi isikhathi sakhe simuzi sikhathi sakhe akusiko nje ukuthi sikhathi sekutalwa kwaJesu lapha encwadzini yabaseRoma sahluko 8 Roma 8 verse 31 Roma 8 verse 31 uthini Roma 8 verse 31 Siyawuthini ke ngaloku nangabe uNkulunkulu angakithi ngubani longamelana nathi 32 Yena longazange ayigodle imvodzana yakhe kofa wayinikela ngenxa yefu sonke pho akayusinika yini tonke tinvo mahala kanye nayo bewathi usimahala useBhayibhelini mahala kaTsabala live lenkosi lithi mangabe uNkulunkulu akagodlanga lebe kumcoka kakhulu manje yini lengamehlula buthi angethe asibika yona ngoba kube uNkulunkulu bekagodla ngabe wagodla indvodzana yakhe ngabe wala ngekuthi indvodzana yakhe ite emhlabeni ite ufa manje ke iBhayibheli lithi lolo ngayigodlanga lendvodzana yakhe kepha wasinika lithi lolo bunye ke yini lengamehlula ukuthi akasiniketi bona ngiko ke ngithi sikhathi sakhisimusi ungabuki ngekuthi yisizini yekutalwa kwaJesu ngoba Jesu sewatalwa wafa wenyukela ezulwini but sikhathi sekuthi siyakhumbula siphiwa ngemazulu asipha a very special a very significant gift mangabe uNkulunkulu angazange wayigodla indvodzana yakhe yini lengamehlula ukuthi konke lobunye angakupha kona yini lengamehlula buseyini uNkulunkulu langayigodla mangabe wasipha the very best mangabe wasipha yena
kusho ukuthi wena nami we are in God's set time. Bandvu bangabamba tintfo ake nikhumbule bese na airport yami nathi tindiza letindiza leti ngekwehlukana kwato awucabange bawufike airport tindiza letinye tiyahlala kakhulu le ngala South Africa kumbe nalamanye ama airport la khona kuta inqumbi yetindiza khona letinye tiyahlala letinye tiyasukuma letinye tigijima lapha phasi tigijima ngoba tiyefika letinye tigijimela ukuthi titawusuka letinye tisemoyeni tiyehla setikhokha emasondo letinye setiyawaphakamisa tiyawafihla emasondo letinye natiya lapha mayihlala lena leya nayo iyeta mayikhwesha leyikhweshela lapha lena iyangena kwentiwa yini ungakhanzi chaos tishayisene tamonqotana ngilokuthi kune control center yinye la khona kuthiwa lena seyiyasuka lena seyingahlala lena seyingasuka kusho ukuthi labashayeli babambe nje le steering but babeke indlebe yabo ukuthi sendani inyalo bayibeke kulaba se control center kwehla akusiye nje lo mshayeli thank you akusiye nje lo mshayeli walendiza lothi hayi ngivathi ngiyehlise enyalo kepha ngoba uma ngabe ngilona ngiloyo mshayeli angayehlisa ngekuva nangelikwashi lakhe kungaba ichaos tingashayana tingabonzana kepha ngenxa ukuthi labashayeli babambe steering nje bona balalele ukuthi senda njani emakhosi bo president bo prime minister bo hulumende bemhlaba emalungu eParliament bani lababambe steering kepha tikhathi ukuthi kwendekani inyalo tisezulwini thank God emandla ukuthi kutakwendekani emhlabeni akasethwe eMerika emandla ukuthi kutakwendekani emhlabeni bangaba nawo emandla babambe steering bakhipha imithetho betempilo bakhipha imithetho baka United Nations bakhipha imithetho bakazibanibani kuthi hayi akwendiweni even kungendiwani even nyalo bani sebangathathana besilisa bathathane bodwa besifazane bathathane bodwa lokho sekungendiwa iabortion ayendiwe basho njalo labanye babambe steering munye lonesikhathi sekwendeka kwethinto our times are in his hands wena ungathi lokunye nako ukushayisana Nkosi yami nako ukupotoka nako sekungena imithetho lenje uNkulunkulu athi don't worry tikhathi tekuthi kwendeka nyalo tisesandleni sakho ezilokunye kusukuma phamba lokunye kuyahlala nalo lokusemoyeni akushayisani why ngoba uNkulunkulu is in charge he is in control he controls the nations of this world ngisho nesitha sakho see under the control of God see under the control of God ngimangele mangifundza ngaJohane thank you ngimangele mangifundza ngaJohane Johane umbhaphathisi Johane uintroduce Jesu emhlabeni uyasho ukuthi bhekani naleli undlu laNkulunkulu lethusa tono delive 1 2 Jesu nango sewuthethe ulandzelwa ngilabalandzeli uyafa Johane bayambikela athi hey sekubi leka Johane sewuboshiwe lithi wasuka lapho waya kulenye indzawo hawu Jesu awusayene kuyomhlola nje awusayene kuyomkhulumisa nje awusa organize nema prayer warriors ukuthi ete atomthanazela atophuma ejele Jesu kwabangathi uyamthalalisela why bekade kuthi makafa Johane uyenza weni lengcono bekade kuthi lolo tawubulala Johane angeke kufezeke intsandvo yakhe tawufezeka yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe babe sekhaya lokwendeka kwempilweni yakho uma ngabe kukhona lokuhamba kwenteka kuwe
ubokwathi uNkulunkulu unemandla onke ukuthi angakuvikela ukuthi kungendeki. Uma ngabe akuyekela ukuthi kwendeke ubokwathi ukuthi uNkulunkulu uyawubangela konke nalokubuya kukubi utakubangela kubangelane kube ngilokuhle. Kuyakusebendelana kube ngilokuhle. Ngoba our times are in his hands. Tikhathi tethu tisesandleni sakhe. Akusibo labanemali labaphethe impilo yethu. Thank God ayikaphathwa nglabanetimali impilo yethu. Ayikaphathwa nglabanetimali. Ayikaphathwa nglabahlakaniphile. Sephetho sethu asikho kubantu labahlakaniphile balomhlaba. Our times are in his hands. God's gift was a gift to mankind. Uthumela umsindzisi. Lesipho kuthiwa sekujabula kwebantu bonke. Kulesikhathi ke siyaye sigathe sibheke ngiloyo agathe kuphiwa. Ngiloyo agathe kuphiwa kepha ake sibuyisele amandla nemicabango ukuthi kube bekuncishwana ngabe uNkulunkulu wasincisha ngendodzana yakhe. Kodwa sipho longaba naso lesedlula kuphiwa umsindzisi naye lo wakhetha kunikela ngempilo yakhe. Anikelele ukuthi kube khona lo sindziswako. Kusindziswa ngiyakholwa solo into lenkulu kakhulu emhlabeni. Akukho lokukhulu kwendlula insindziso. Ngoba kuyo lensindziso ngetulu kwekuthi siyabusiseka kepha insindziso determine our destiny. Kuthi uyawephetha kuphi sephetho sakho sinjani sisensindzisweni. Yonke into iyakusita nje sikhashana. Ungaba nemsebenzi ube nemali akudetermine sephetho sakho. Ngeke ugibele imali yakho uye ezulwini. But sephetho sethu sideterminewa yinsindziso yethu. Lamuhla sithi sibantwana baNkulunkulu nesephetho sethu sihle ngenxa yesipho semusa lesivela kuNkulunkulu. Uma semukela lesipho, uma sijabulela lesipho, sisho ukuthi we value what God values. Nathi sibona kumcoka leNkulunkulu akubone kumcoka. Indvodza lekungendeka kuthiwe le ndvodza le ihlukubeta bantfu bayo, ihlukubeta abantwana nemfati wayo, kepha kuthiwe le ndvodza le yakhe into lengazange yakhiwa la emhlabeni. Ibe nenhlakanipho yokwenta into lengazange seyendiwe. We can celebrate that man noma umndeni wakhe unjani. Kepha indvodza lena ke umndeni wayo lephethe kahle umkayo nebantwa bayo, that man cannot be celebrated. Why? Kubukeka bumcoka bethu busemakhonweni ethu than enfeni uNkulunkulu la ibuka yena imcoka. Than imcoka. kuNkulunkulu ema-values buhle bempilo busebudlelwaneni. Buhle bempilo abukho kuma-achievements ethu. Buhle bekuphila emhlabeni busekuthenini uNkulunkulu usiphe sipho lesingjesu. But lesipho asabukeki simcoka kangako. Kungathi lokumcoka kunokuthi Jesu ungendelele. Jesu ungendelele. Kepha inhlito yethu, let our hearts reconnect. Tinhlito tethu atibuyele tinake kuthi noma bengingete ngaphiwa lutho ngilomunye umuntu la ngipha sipho lesikuphila kwaphakade. No greater love
gift of a savior. Sisasukuma site uthandaza. Ngicela sisukumeni site uthandaza. God set time. God's time. Your time is in God's hand. Heaven is in control. Aketeli uNkulunkulu akalali. Njengalokhu lapha kule airport sibona tingashayisani. God is in charge. In charge wase uyabhaqa kwaba ngazuthi bantu laba in charge, but God is in charge. Tikhathi nemathuba uhlelwa ba kwangathi uNkulunkulu kule season bekangakuhlelela tikhathi letinye lebekucabanga ukuthi sendikushiyile, bekangakuhlelela emathuba lebe ucabanga ukuthi angeke uphinde ukwathola. Oh hallelujah to his name. Uthi Jesu tikhathi nemathuba uhlelwa ngemandla ababi. Lathi gide bukhona baNkulunkulu kuya ngathi adisevakala. Kepha kwangathi uNkulunkulu tikitake betingevakala ukuthi nembala uNkulunkulu usekhona. Ngekuthi akuhlelele tikhathi nemathuba. Lamanye kumba kusesinemathuba lowathandazelako. But may the God who is in charge, the God in whose hands are our times, akube nguye lokuhlelelako dates and times, seasons. Lamanye ama-seasons bekuka ngazuthi edlulile, but God is in charge. Nguye lohlela tikhathi nemathuba. Bantu bangakulandulela kumbe sebakulandulela. Yes, bantu bangalandula. Kepha tikhathi nemathuba kuhlelwa uNkulunkulu, akuhlelwa bantu. Mabalandula kunokuthi vele abanayo i-authority over times and seasons. Oh, thank you, Jesus. You are the one in charge. Bonke Nkosi kusesandleni sakho, tikhathi nempilo kwethu kusesandleni sakho. Wena Nkulunkulu, you live outside our time zone. Kepha uphindze uhloniphe our time. Ngiko na Jesu wamvusa ngelusuku lwesithathu according to our counting. Ngiko na Jesu wamhlalisa esiswini Samaria for 9 months according to our time. Noma Nkosi uphila usebenza according to eternity, but you observe, you take note of our time. You take note of our time. Babylon wele ngemusa wakho
akufake ethuneni kepha tikhatsi takhe